Četvrti dan proleća protiče u znaku snega i novog ŠGK. Zato mi imamo opake jahače vatrenih rifova iz pakla, imamo i Error 2020, a imamo i vatru u Kairu. Nije vam ništa jasno. Ostanite sa nama i saznajte. Bend zanimljivog imena, opaki jahači vatrenih rifova iz pakla, singlom još zanimljivijeg naziva Muda i jaja, najavljuju prvi album, na sreću sasvim obično naslovljen 5 do 12. Ovaj studijski projekat izlazi 1. aprila, a novom pesmom jahači donose svojevrsni omaž muzici i estetici legendarnog Toma Waitsa, koji je po njihovim rečima izvršio veliki uticaj na zvuk grupe. U spotu uz članove sastava Marina Mihelića, Gorana Glavača i Peđu Gvozdića pojavljuje se i Petar Bjelić u roli Big Bossa iz Amerike. Iz Amerika, samuda velika od nerđajućeg čelika. Vidjet ćete onda čuda, ne trebam onda muda, samo rodna gruda, da Big Boss tu da vrluda, da vam on čekira muda, da vam on čekira muda. Domaća igrana kriminalistička TV serija Grupa imaće međunarodnu distribuciju zahvaljujući izraelskoj medijskoj kompaniji Keshet International, koja je otkupila svetska prava za taj projekat. Franšiza od 11 epizoda bila je emitovana na RTS-u krajem 2019. godine, a nastala je u koprodukciji kuće Vision Tima i Javnog servisa Srbije. Ova firma distribuisala je i planetarno uspešne izraelske serije Homeland i Our Boys, a zaslužna je i za plasman hrvatskog TV ostarenja Novine, koje se emitovalo na Netflixu. Autori celog projekta su Uroš Tomić i Dragan Đurković, a glavne uloge tumače Igor Benčina, Denis Murić, Filip Đurić i drugi. Odjednom ti imaš nešto što gomila ljudi hoće. Dobro večer, inspektorka Lazarević. To nije njegov. Zvolite. Zvučiš se pod kola, imaš magnete, zakačiš i ćao. Imamo dojavu da je snajperista kome smo godinama zapetama u zemlji. Svi su nekako povezani. Mislio si mama i tata će sve da reši. Neće. Život ti postane pakao. Petra, molim te im reci sve i da se ovo jednom završi. Idi sredi to. Šta ti radiš? Opet sve na svoju ruku. Ekipa iz benda Error 2020 nastavlja nizati spotove za pesme sa EP materijala Error 2021. Do sada su izdali 2 videa, a prošle sedmice stigao je i 3. za numeru Minuta, sa kojom ne odustaju od svoje proverene muzičke filozofije. Jednostavno, žestoko i efektno. EP je sniman tokom prošle godine u ritmu pandemije. Pripremljene matrice poslane su italijanskom bubnjaru Silviju Centamoreu, koji je znalački odradio svoje deonice. Ostatak materijala završili su Gordan Lončar na gitari i Hrvoje Jagarinec na basu i vokalima.
Plejade, duo koji čine vokal Julijana Vincan i Željka Milošević na električnoj harfi, objavile su na svom YouTube kanalu zanimljivu obradu pesme Program tvog kompjutera, koju je u originalu izvodila riječka grupa Denis i Denis. Ovaj ženski sastav još uvek traga za svojim pečatom, ali novi singl je blizak onome što u buduće žele da stvaraju kada je u pitanju njihov autorski zvuk. Spot je sniman u neobično interesantnom prostoru u Beogradu, Selfie Museum Expose, dok je video realizovao Željko Kovačević. Brak je tražim svetno, ti spremaš ključ. U prazninu tonem tvoje dodir ruč. Dok mi diraš kosu, ja gledam te. Sada pratim ritam tvoj. Ovu pesmu novi broj. Ako želiš, bit ću ja. Program tvog kompjutera. Nakon što je kao finalista treće sezone The Voice Hrvatska osvojio publiku nastupima koji su skupili milione pregleda, Filip Rudan započeo je sa predstavljanjem vlastitog materijala, pokazavši se kao perspektivan kantautor. Single Blind premijerno je predstavljen kao jedan od takmičarskih singlova na Dori 2021. a sada je izašao službeni spot. Numeru autorski potpisuju Filip, Hrvoje Domazet i Antonio Franić, a publika će uskoro imati priliku poslušati verziju na maternjem jeziku. I was so blind to see the dark beyond the light, to see the color of that night. I was so blind, not knowing what I need to do, and all I need is me and you. And tonight I will fight for what is right. We had a dream, but we wasted it all, divided by our hopes and fears, afraid that we might fall. Yeah. I was so blind to see the dark beyond the light, to see the color of that night. I was so blind. Band Girl, koji radi na relaciji Perth-Prijedor, predstavio je novi singl pod nazivom Snađi se. Video spot nastao je u Pertu u režiji Petera Renzula, miks je delo Bojana Slačale, dok je mastering radio Dražen Kecman u Kirit Ungol studiju u Aleksandrovcu. Ovaj zanimljivi tandem poručuje: pesma govori o samouverenoj ženi koja zna šta želi i šta hoće. Ona uspešno kontroliše svoj život i želi da inspiriše i druge na to, bez straha od osude okoline. Duo čine Melita Bursać, akademska muzičarka zadužena za vokale i klavijature, i Adnan Seferović, bas gitara i vokal, a ujedno su i autori kompletnog materijala.
Nastavljaju se lepe vesti u vezi sa ostvarenjem Otac režisera Srdana Golubovića. Na nedavno okončanom filmskom festivalu u Dublinu za ulogu u ovoj drami kao najbolji glumac nagrađen je Goran Bogdan. Podsjećamo, Bogdan je za rolu u ovom projektu dobio i zvaničnu nominaciju Evropske filmske akademije. Otac je priča o čoveku kome su zbog siromaštva oduzeli decu, da bi ovaj gubitnik tranzicije, hodajući od svog sela na jugu Srbije do Beograda, iz očaja postao heroj. Kome da se žališ? Ministru. Gde si, brati, krenuo? Za Beograd. Peške, a? Da. Izvolite. Šta vam treba? Tata, kada ćeš da dođeš po nas? Ne diraj ga! Hoću da vidim svoju decu. Dogovor je bio danas. Sastav Fire in Cairo izbacio je live session na kojem je odsvirao 2 potpuno nove pesme snimljene u saradnji sa Penthouse studijom, koji je i pokretač projekta. Mate, član benda, rekao je da su nastup uradili u prvom teku. Zadovoljan sam kako smo odsvirali, a mogu vam reći da je i publika dobro ispratila koncert. Naši fanovi mogu očekivati promenu, što je zapravo i jedina konstanta kod nas. Numere I'd Rather Talk i Red Sky dostupne su na YouTube kanalu Penthouse-a. Šta smo obećali, to smo i ispunili. Ostalo je za kraj da vas pozdravimo i da vam u Inventaru najavimo nešto za leto, jer sad trenutno apsolutno nema dešavanja. Ostanite uz Kuvo TV, čitajte web magazin Bosonoga i pazite na zdravlje. Ćao!